ebe duru se me baba fie no metumu ye ya se mbatima ayin permis mi amesika aba but na yedin tane ayedin ntimre bi kura me pesika se me baba but me nuanum Ghana fo no samba bo me kro no ay omo ma poni kankan ba police for samba bo me kro no nti ama nti tinama won se no wo se me ba fie nti me baba no me ko register Ghana embassy ya omo free play na edi ya bade bia nti me ko register IOM omo ayini omo ayini IOM UN migration nti omo na edi ya ba omo na di mu free Libya ba ye group no ye dosu nyam nko ye dosu pa nipa be say ne bai sade no say na ye 300 and something 60 something mo amofuro aeroplane ne bai 360 something two planes and e ba sada on the 14th of July ebe dura nyumbre no do no mu nukura no ya wo kofie but media fe na ma ba no na me bi da adwuma mo okay enti wo sha ase esa wo beboa wo mo na wo boa wo nyina na e ma uska na da be wo ma uska ba wo ye aduani ma me dibi okay ana me so me banya adwuma na che se di adwuma na wo mo ya wo ko boa wo plastering adwuma titire ben pa na mo Ghana for any other foreign nationals no mo ko Libya mo ko ye hard work plastering building and construction painting sa hard work nko na Libya for ye na wo ko na unim mason hu adwuma ni nyina mesua no wo ho usua no wo ho edi obi a wo nim mason ho hwe ho na akosua asase no wo ba kwa committee master wo batina ti amano wona wo ba don na ti ayere amano ti kakra no here no chirewo bo ho a within 5 months or 1 year na usuwa ho adwuma no nti saa na wo de ye ya wo di sua okay enti saa no wo be free saa nkofo na wo ko wo mo ho first na se wo be free wo mo nchen aya na wo be free wo mo nchen a obi a wo hu se ti se wa bo obi mana ye wa ba hu adwuma na wo be free wo nchen ana so wo sisi wa enye problem men free din nchen ba se wo sisi wo nkwan de wo betuma free ni nchen because ma hu adwuma o se wo ye adwuma o se wo ma miska but wo sa ma me ti se time me ba ya me nya hu adwuma no de sa time wo betuma free ni nchen enti wo free nkofo ne nchen enu de ai okay na o ye dey me bi so me betuma akwaje adwuma ai plastering na wo betuma akwaje adwuma ai na kwan me na mo fa so tumi kwaje adwuma hu ze bi adwuma ni me kwa Libya ni bia o hu tuntum ni na o ka se wo ya Ghana ni a o tumi bi sa wo se wo ya plastering ana sa adwuma no na ye common ama ye Ghana for no nyina okay nto no betuma bi sa wo se wo ya plastering na wa ka chen sa nto onu kasa na asipi na mo koye adwuma no a ono an de wo pe no se wa ye adwuma no kama ama no won fan wo se wo do abehwe adwuma but se adwuma na wo de ama no wutuma ye kanu kama ama no but no kronu ma sei kronu ma sei okay enti wa wanya wadwuma wa wutumi nya wo ba bi ana wo pon free adwuma kokoda anse wo ba renti o rente ho rent boy den ni boy den pa enti wo ye den na utumi rente anse wo ye enti na skanu wo ba kwa ye adwuma no skanu so enye wo entimi mboa wo because busumi so a wo ba tua wo danka wo ba didi ba first no na ye ti se na skanu sa wo form na o timi da adwuma mu kura wo mba attack wo no timi ye one room wo adwuma mu ho ada ba sisi anu akwa ye se no o da adwuma mu na akronfo because omo militias no adosu militias no dosu nti da wo de Malaga house was at say plastering house wa say ahonum puma no bibia nyanya okay I said do pra o Ghana uncompleted building nti o betuma aboa hyawo aka cho se fa o sika ere kroma mo fo no na yesa ana Ghana for no sukura bitimi ko ka kroma no fu no wo di sa abone no akronfo no mo ba mo Ghana for no sukura so amba yesa hodan no
se wo han a se ne Ghana ha bi etumi je advance e bi 2 years ni ade ne ho de ne sa na ti David ahorum ti say every month bia say yem fan say 2 million na watua e de ama wo fiewura fiewura no baba baje wa nya amana obatuma tu saada na obatuma tu saada na enti wo kwa wo ko Libya no na wo botaye bi se bi a opese otoa soko e bi a Europe ada ye Ghana for the ye bibri anya me nko but me de na me kon de na me pese me to asoko abrochiri abrochiri ntina na me ko because Libya honum anya easy but wo opportunity bi so wo nya sa opportunity na wo timi nya nsuo no cross ya na wanya benefit desert no but wo twa ye no wa nya nsuo na cross ya ayedini enti wo na wo botaye de se obekross nsuo no akọ Italy o make attempt dodo say me ko be say 3 times na ye den want to me anko ani nyina no aya na free connection menu nsuo ne nso cross no nso connection for connection for say Uganda ni una aba convince me say manya Libya ni a otimi di nipa akọ abruchiri unu Ghana ni no ana me di me gidi ba ma wona me di me sika yede ade amawo ana Uganda ni no di akoma Libya ni no anti sa na ye no ti this time no o ma koye ti say omo ba ji sika no no ma san pushu nsuo no so anye so omo pushu nsuo no so o ma pushu o ma pe boat a pushu nsuo no so no ma san twa omo asan ko chiw anti o ma ji sika no ye be pushu nsuo no so te se de wo ko Italy na o ma e pushu na se twa omo ho abete adenti no omo yesa no omo ye no adenti a obo boku kaka o se enya no nkrofo ukaka o se enya no nkrofo ukaka o se enya no nkrofo sa no omo ye no enti wo de 3 times ni nyina sa na ye o eba yesa o se wo ba ye adwuma anye se temtem December 2019 na me call me try 3 times na say na me call third one no answer na omo chimi na me di bae wo se o samba ye adwuma na o peska no say summer time ti say that time we bossy o say nsuo no so ni fire ni nsuo ni kan ye so omo chi a kan ni fire easy okay enti nsuo no wo ye pushi wesi soda ene ye che mo bebre okay ma ye nhwe nsuo no ye pushi mu wesi so no ya kwan ben no omo fa so omo ye no ya easy abetima abi wo mon pe pictures ni bi mame why na ye nhwe se ne ye fa so pushi wo omo wo nsuo ne so no mon pe bi mame okay ye ne sen abi wo ha wo ba wo mun ye ba ye tube balu your friend Zodak balu but okay kakraka eno matimi dia tu nsuo no ye betima aba pomping nsuo na anu apaja ko gu nsuo na anu na ya aforo ya enupa no wan e driver ye be hyehye ye na mo a ya hyehye mo no mo na mo ye driver sese ya dika ya yi obi a wonim ade anetwi obatwi akọ mo a ya hyehye mo no yi obi a onu nim ade anetwi enti onu na etwi mo akọ no onu onim epone so onim kwan no onim isa ye wo compass mo wo compass ye wo compass ana ye wo toraya bebi a wo yira kura wo batuma frame o ma ba o rescue okay enti mo die for instance o first pushing enipa ni ye pushi mo at a go say ye de mo fansuo na mo ye do be say me first time na ye 130 nipa 130 o second time na mo ye be say na 80 and a third one ya wan ko bi na ye 27 enti mu nyina ye hyehye mo wo sa balu ni mu ni ye pushi mo si so balu no ye wo sa fast boat na e wo so na mom pema moto no e botwo en na de mo kwa na de moto no en na de onu twi no
e de ye de moko na na munsuro wo ye ko push you first time say wo basuro but why what determine say wo ba ye wo person wo ko no ba ko cause why wo say wo nu akọ wo su person wo ko sa na ye enti say wo ko wo say wo nyankwa wo 3 times 3 things wo ba wo ana say o ma chi wo ana say wo ba cross akọ abrochire. Okay, so be wu opone so. Se Libya for na be chew. Ana se obetumi across so akwa buruchire. Timo kwa mo botaya no. Ne echewa so obetumi akona nkwa san akwa akwaji usika. David omuchiwa usika saska na hye. Usika na hye. Ombasan diwa kotum Libya for fufuro na omachiwo no. Omsu basan diwa kotum aka chew se faskabra. No munjao. Omo ma be chew no. Omsu basan diwa kotum aka chew se faskabra. Kon ya oba fasa obanya skabia fabra. Enti wo se kwan be na fa so a unya skab tuaye. Ai se na ebeli wo ho. Minya obiska ama otu ama me. Na me wasika kakra bi wo ana obi di soso moment mi pia na me ya adwuma tua ne pakroka. Ana me starting me life o hobby. Enti me mfa ne se kwa wo call ye no enam se na obotaye ne se opesa wo call Italy na wo call prensa a wantumi ancross no usika nyina ahye skani de ahye because wo ba ye ne de ati se wo diska wakotu abruchi ska se opesa wo ko a wako wontumi nko a saa ne te wonya wo sika ne bio enti si e bechemo no se mutu a eche mokopode so kakra ansa ne achemo anase abi wo kra wo nduru unko 30 minutes kura ni acho no ya acho abi wo obatima akọ timu se eye kwanhia ka nyesa aka omu ka ye koye because wutimi ko timu se aka kakra ma watra Libya nsuo no uba se no ma abakro so wutimu se no de connection ma no kura no de wo ba wutimu se o mu koye na wuntimi nya eye lock na ye enim babi wo hokra endur 30 minutes mu sorry ya na endur 30 minutes no ma ba chimo ese wunya crosso Libya side of a pone dia wo ko rescue abroche for no sukra wo rescue for kwa nsuo no so omo de ne so omo wunya wuro ma omo wo ese omo no de so omo no chimo de na ise mani age oni age eze why boga dio enti wo ko se wu ko wu ni nyina wi no to nchen ni nyina o se wi niema miansa na o se wo mfa so ye de ya wo hu mu ba ko ebi tumi kokosia ya de na mu o mu sia wo ne so wo ko ho no o tetetete se bi aye pushi bi ebi ko wui ebi ko ye se utini nyina na o se utini nyina time amu we camp kura na mu ti wono se mu nyina mu bompa ya but mu nim risk a wo but wo ba ya da wo ba ko enye se ade bi se o mu di ye wo ko omu unim se sa ne ma we na o se wo share wo pu so wada se wo ba ko so mba chiu ana se wo ba duru abruchire ahanti unim ni nyina nso e basa emmomu se bo hu ba wo bompa obi abo mpa ya wo na akuma mu obi abo mpa ya wo na akuma mu di wo bo se wo nunyaji kura se ne na e be sore se ye ko. Okay. Momma me asembeba de bi number no na menye saade wi. Na menhwe obi a o tie ye ne a watumi across po no. Owura idie ono okwa ayeche no wa across po no. Na mempe obi a ono wa cross from Libya na to Italy rescue for be rescue no. Se nipa no onkemu asem emfa nkyere meni matiefo. Ebra memfa ne se uwo Libya coast na Yehuba lu no ya hyehye mo ko akwanhia mu kwahia aye se na ya mo ba lu ne te ti se ya na hyehye mo na mu gum se ya se we kura wunya fish bi a wo yestobon pa no de na no be wo mu a wa pa ba lu there is Mediterranean no I say ye ni had big fish ye ni sa fish ni ti say dolphin ni me say the yestobon
menka a big fish the oil stubborn hey okay enti sane na meka no obi a wa cross ensuo no bi da sane ye pushi wo omo ko enioma wo face ye e wo bra ye pushi wo mo balu ni mu unipa kra wo sa experience no ye ne WhatsApp voice note na fama yen e wa sembe ba de bi number yi so number ne ye 0536 222554 0536 222554 obey WhatsApp voice note now they are faso now they are maye okay afemi ehwe eye dan ena sese wasan ba bedru Ghana sese dia nyeyi o se onipa basamba adai watina ma utumu se wuntimi nko ni muntimi nko o se usamba ochi ntu ye den na abai say ya kwachemo ya de mu batum ansa na ebia ubebeli ohu apie eye den na utumi ba Ghana o san fa desert na David IOM ebaduru se me baba fie no metumu ye ya se mbatima ayin permis mi amesika aba but na yedini tane ayedini ntimre bi kura me pesika se me baba but me nuanum Ghana fo no ansamba bo me kro no ay omo ma poni kankan ba police for ansamba bo me kro no nti ama nti tinama won se no wo se me ba fie nti me baba no me bare me ko register Ghana embassy ya omo free play na edi ya bade bia nti me ko register IOM omo ayini omo ayini IOM UN migration nti omo na edi ya ba omo na di mu free Libya ya ba ye group no ya dosu nyam nko ya dosu pa nipa be say ne bai sade no say na ye 300 and something 60 something mo amofuru aeroplane ne bai 360 something two planes and e ba sada on the 14th of July na je say nipa be 600 asem ne ye kan ya mo bai yo omo nyina ye Ghana for is a Libya or Tripoli or Ghana for hopa Tripoli Ghana for hopa e wo Libya pa na wo say wo sha Libya ye se Ghana for to so etokoso akwa David anything na ye pese ye kasama boys no mo ti dia ye pese ye kira no mun krom ni sisi anu anye sisi akrom ni anye o kodura skakura wase akoduru hono before se ubanya sa aska no anye easy before say we free akọ Libya connection men ayedian wo de gura obaju by say 200 million so wo ankasa kura bre a wo abi wo humba fa wo desert no so no easy na wo wasan ko 200 million wo dit na Ghana ha ebetima yere abo kayenim aka yen konko enko ha ye hu si but first Libya no antisen nebium first no antisen nebium ene wo ye bibia no ma sam omo abatwa sancho mo ababo kro no o pese wo twansuo no mo pese ombaji usika di omo ma wo twansuo no wonam kura na otwitwa woni wo ye adwuma so a omo ntua wo ka Libya for no sisi a omo nyina da ne kro akronfo wo ye adwuma omo ntua wo ka se inti se unu naka price na wi wa wi adwuma wa fa osika ma ono on fa sika no ma ana se wo ye adwuma no ko a wo si wa ma osika no on fa sika no ma dudu a wo bepe ama wo batima akoyere akosisa dollar ana se wo di sika no ade aya di papa bi oba ma osika nkiti sa wo su wo ma no ubusuafo wo bobo bi say in case of unya wonima wonimba na wako ntini nyina wo ntweska no na ontua bo police amane ne anyima we wo ntimi nya wo he wo bo police amane wo ntimi nkwa no ho ana ye Ghana embassy wo no mo wo ntimi ndi sa cases ni nchi David me si ade Libya say I say krom no de
Krum na say. To mo bi nkase bi o pese. Sisi akura no mi ya hu say o pese o mu jai ba but o say o mu jai. Because krum na say o mu amu ho no nyina pese o mu ye de o mu ba. Ghana fo e wo ho no e pese o mu ba. O mu pese o mu ba. Obia pese o ba. Ba o ba Ghana. Aya no mu sanju no o mu ba Ghana. De no ba ye. Aha, o ba Ghana de no ba ye. Sisi a o ba Ghana e wo ye dey. Sisi a say adwuma no na me guso a me na ma me pa adwuma me ye driver ni me abase no say me ba kutumi ko ye lances o ko ye lances sisi ye ska ska so me ni mi nsam a obi du ni ka ba ma wa obaka ye wo say fa lances ye de ebra aha nti ana say o bobo o ma wa ye lances anukura no abo a wo no ko lances office or won't mean ko ho say won niska ska so na me ni bi ni so tentira me di ma this abesra Ghana for mumbo ame. Now apart from driving adwuma bi ani ho a nka obetumi aye driving there me driving na ye me dwuma pa me ye na wo Libya na wo ye driving there be na me ye plastering but sisi anu plastering no me nyanya de sem betuma aye ade my penyini my penyini me ka sem betuma ko gi plastering ye no ti sese de Libya wona ye ne gidigidi no metimi ye Libya plastering na ye different from the Ghana haye na na yeah there na man ye different say no different no say me ba gi dan no nyina me mbati me di 1 month abodan no a wo say me di 1 month bodan no nyina nipa ba akope nipa miti say ye nipa mienu miansa say me ba gi 2 flat say ya na 3 flat say ka say mti ye adwuma no with our power with yanji ya home aha uko didi kura woni time say wo ba ko didi because wo pese adwuma no ana fie wura bi wo so a wo ye no dwuma wo pentem aha wanya wo ba she adwuma no anaju wo pese wo ye adwuma nti wo time no so aha enti se si ade enka driving no na unya yeah say na me ba ko no nyina no na me be drive enso na uni licenses na me wa licenses say wa ko no nyina yira asa ne wo de a de wo be ye no say wo be replacement na be na me wa licenses na me use car na o twi de car na me twi Opel Calabar anti sa moto we na ba gi adwuma no na adwuma no ayedene ene ma wo ko ye no ya sa moto we aba Prabia aha sa tam no na moto we ba gi Calabar adwuma no ka nya sa dan Opel Calabar na ye adwuma pa ti si ano ayedene ti ni pa to kwa ya samba aha ti bi here mo Ghana for mo boy okay abegafo nso bebem na ya hwense misa enne onomo wo na adofo ya kan ni seye no na ya futuo ena wi mi show videos ni bi sa hande o manya rescue no dio Libya akwantuo emunsem no edoso na oba ye YouTube ne so a o tech 102.9 FM wo be hu videos ne bi so ewo ho Libya akwantuo is a handy rescue abam se wunya hu rescue ne dia no hu se yankopon na aboawo na chesi ya be rescue okay arafo awiai meda Volta drill for so ase se bi kokora wo mo de wo manketenkete nyina nso kobio wo trip pushi ni nyina no na bi wo ma bi ye ma na maka ho ye ma ne nso ye country be for amutumi ye utumi nya Ghana ni ma nyina wo Ghana ni ma ya utumi nya wo ofri Libya ho cross ya utumi nya ne nkwala so utumi nya bi Nigeria letter for man no utumi nya omu di nkwala Ghana for kra utumi di nkwala cross den